pozdrav, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Ahir, sa mnom je ponovo Amar i naše prijevozno sredstvo. A mi se trenutno nalazimo ponovo na Prenju, kod planinarskog doma Rapti, odakle započinje naša nova tura, današnja tura na vrh Velika Kapa, negdje na 2000 i čini mi se 8 metara nadmorske visine. Pa ajde, krenite s nama da vidimo šta će nam Prenj danas ponuditi. Uglavnom, radujemo se penjanju do Velike Kape. Vrijeme mislim da će nas ispoštovati na nas. Kud sad? Aj. Ovo je sreća, ne ni kuja. Malo je nezgodno u šorcevima, ali okej. Na Prenju se vrijeme jako brzo mijenja. Grebanje prema Velikoj Kapi je već zakovan u oblake i gore se čuje baš jak vjetar. Ali nadam se dok se mi popnemo do grebena da će to vjetar odbuvati, da će nas dočekati čisto vrijeme i bez vjetra. Da ćemo uživati u ovom današnjem danu. Evo nakon 2 km došli smo do prvoj raskrsci. Jedina izgleda danas. Pogledajte, svi ovi prenjski vrhovi se lijepo vidi. Poprilično je čisto iznad doline Tisavice. A ovdje nam puše i oblaci su gore. Sad ne znamo što je pametno. Dok skontamo šta ćemo dalje. I ništa, oprema je tu, šuškavac je tu i pokušat ćemo i nadat se da će se raščistiti dok se mi popnemo gore. Sve okolo obećava osim Velike Kape. A raščistit će se i tu dok dođemo gore. Nevjerovatno. Nemoj, nemoj. Ima jedno 10 metara sigurno. Evo naš cilj. Baš se lijepo vidi. Vidi se staza. I trenutno je Velika Kapa brana ovom vjetru. Nadam se da će nestati dok mi dođemo gore.
Evo, približavamo se grebenu, da vidimo kakav nas pogled čeka. Joj, ljudi moji. Eno dom odakle smo krenuli. Išli smo gore ovako putem kroz onu šumu i izašli gore na grebeni. Tu smo odmah ispod vrha. Još malo. Još dalje jak vjetar. Ali ćemo probati dron dignuti da vam snimimo i ovaj doživljaj. Evo ljudi! Tik ispod velike kape, pogledajte ovo. Ne znam koliko ih vidite dole. Ponovo su došli da nas pozdravi. Joj, pa ovo je prelijepo. Pogledajte. Joj, vidite još tamo ih ima. Ajmo nam gore veliki kape. Prelijepo. Nema šta, znaju i konji gdje je lijepo. Izabrao se baš savršeno mjesto. Na grebenu i posmatraju. Baš im je lijepo. Mama nam je već stigao na vrh. Evo, idem ja. Imam nekih 5 minuta sigurno još. Pa se vidimo na vrhu onda. Kad smo krenuli od doma, bilo je sve čisto. Kad smo se krenuli penjati, ovaj greben bio u oblacima. I kako smo se penjali prema vrhu, bukvalno su se oblaci čistili. Ja, sad nam je vrh skroz čist. Iako vjetar i dalje puše, ali nam je vedro. Jedino što su sad prošli tamo, pa ne vidimo stelinu u glavu. Za 5 minuta, ko zna šta će se desiti. I evo nas ljudi. Daćemo se dom vraćati. Nemojte ovo pokušavati sami. Nakon gotov 6 km i 630 metara visinske razlike, uspjeli smo se popiti na veliku kapu. Dok sam ja došao, ono se odlično. Ali vidjelo, evo barem sa konjima. Kameru. Evo vam počinje malo da se izvetra. Mokra je.
nažalost, s velike kape nemamo neki baš prelijep pogled prema ostalim Prenjskim vrhovima. Oblaci se navlače. Pa ovdje sam čekao da vam pokažem otići zelenu glavu kad uđemo na veliku kapu, ali kao što vidite ne vidi se. I ostali sve vrhovi preko 2000 metara preko puta su otprilike u oblacima. Na momente se pojave, na momente zađu i tako. Mi se sad spuštamo, idemo potražiti još malo konje, da ih slikamo izbliza. Polako se vraćamo kući, pa ćemo usput još nešto snimiti. Evo, samo što smo se malo spustili, ponovo se razvedrilo i ukazali su nam se vrhovi. Eno nam tamo otiši zelena glava, Botini, tamo nam je Lupoglav, Herač, Has, Cetina. Ne znam sada, ne bi znao prepoznat koji je tačno koji, ali otprilike tu su vrhovi koji su nam preko puta. Tu su nam konji, čekaju nas na livadi. Ajde, sad ćemo ih pokušati još malo snimiti izbliza. Nemate pojma kako mi je drago što sam ovo doživio. Pogledajte ih samo. Pogledajte tam kadrove. Prelijepo. Njima je hvala Prenju što nas je počastio sa ovim prizorima. Iako nismo nešto uživo bluzili vrhu. Sve ovo ostalo je perfektno. I evo nas, ponovo stižemo na mjesto odakle smo jutros počeli. A to je planinski dom po kojem ću vam ostaviti specifikacije dole u opisu videa, da možete pogledati ako nekog interesuje. A hajde da dođemo do doma pa da sumiramo današnju avanturu. Evo, mi smo se vratili, kao što vidite vrijeme se proljepšalo kako smo mi završili našu uspon. Nema gore oblaka ni jednog na velikoj kapi, ali nema vezi, pre nas je očarao opet s ovom ljepotom, konjima opet, usponom i svi ti oblaci su opet dio tog svega, tog planarenja, tako da ovu turu mogu preporučiti sigurno svima. Jedino je zahtjevno doći ovdje, trebate imati malo višlji auto, biti vješt vozač ili da platite jednostavno nekom dole u konjiću da vas dobaci do ovdje i onda uživate u ovom svemu što Prenj nudi. Preporuka za ovu turu, uživat ćete sigurno. Ovo bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio video, bacite like, pretplatite na kanal, mi se vidimo u nekoj novoj. Ćao!